الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن الله تعالى قائل في محكم تنزيله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. Puas din nakasanglit iwan puji pamahasud si Allah mga kamaasan namo kanungnungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Itukbaltan nyo in pagsarang syukur fa Allah ta'ala karena biusan niya kita nyo kabuhi. Labi awla na tuod idayatan niya kita niyo paagaman niya. Murah-murahan iruatan niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala in pataptapon. Sintuhan Rabbul Alamin in pag-ibadat sin kita niyo dahin di hadun niya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mga palanggungan haagam Islam, in pagkasila sa pagsamod iwan pagtukutyukuhi sin bangsa muslimin, wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala asasuko sin tiap-tiap nyamagad patuhan Rabbul Alamin. Iwa na pamando sin jungjungan sallallahu alaihi wasallam mga palanggungan haagam Islam. Subay niya tay maun indaraakan sallallahu ta'ala karna apabila niya makawa in pagyanon pagtabang atawakan paglasahang katao pahang katao in kumusog mo na wayroon na ro kaing amo na in pag-akama nila.
Iwan madawat nila ing kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palangbungan haaga ma Islam sifat sinjungjung antanyo sallallahu alaihi wasallam. In akin nila hadis na sahih. Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan. Yashuddu ba'duhu ba'da. In mu'min, maun pa mu'min, kal-bunyan. Sa pantulaw sinjungjungan sallallahu alaihi wasallam bay. Inbay mga palangbungan haaga ma Islam, mapauno in tao sin pagdayaw, iban sin halka niya, apabila mo yan di da sugpaton, hambuk pahambuk di da sa kanganan bay. Iban di da siya maglupabay. Sumakawa bang mo yato sugpat, inguwa niya limingkat iban kumamdos. Namikyan mga palangbungan haaga ma Islam. Inbang sa muslimin, kuno siya kumusog, iban lumingkat, apabila yaon ipagtulong tabang. Apabila yaon ipagtuko. Apabila yaon ipagtulong tabang dasin sa pantun uno, biasin sa pantun hambuk family. Magtukutyuko hiya uno-uno katan para kala mga tay mangudha ka Islam. Ikaru hadis sinjungjungan sallallahu alaihi wasallam. Iupama niya bang mauno indagbos sin pagkasila sa antara si mga sila Muslim. Qala masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idha ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Inupamahan sin mu'min law si Rasul sallallahu alaihi wasallam mga palangbungan haaga ma Islam. Sin mga sila mu'min. Hatungod sin paglasa nila. Iban sin pagtulong tabang nila. Iban sin pagsumad dyan nila. Sa pantulong sin jungjungan sallallahu alaihi wasallam hambut jasad. In jasad law si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila kasakitan ng king numanam sakit ingkatan tibuusan baran. Apabila manghuwag yung king niya, isa di na makatuog ingkatan. Malaingkan mga palangbungan haaga ma Islam in sakit. Yaon na king. Sumakawa, di siya makatuog pasalan mayta. Kiaunuhan niya ang kasasakitan. Bihato sa pantun mga palangbungan haaga ma Islam. Apabila ng buk mu'min mga taymang haaga ma Islam. Hati niya aon kasusahan. Aon aramala. Wajib intiyap tiap siulakan amuin makakausway tumabang. Sabab karna naraat sila sinallahu ta'ala iwasin nungdunga sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an qurbatin o man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Isisilaw sinjungjungan sallallahu alaihi wasallam nakahawon nakatawang hatay mangud niya sin problema rin ni hadunya lapasun siya sin Allah ta'ala sin kataan problema ni hadlaw kana na mga palangungan haaga ma Islam ang musadjay maksiyat taniyo
problema na umalup patuhan Rabbul Alamin. Amo sadya iunutan niyo in ma'siyatin matata problema na umalup pa Allah Ta'ala. Amo sadya problema simsimut tatabi ada kumangatus tabiya lukat lambing bisara problema na umalup patuhan. Amo sadya maguno, amo sadya magtangso niya walihan mga tay mangudaa nga Islam problema na. Indahon para kubur problema na. Inalom sing kubur problema na. Inuway halom sing kubur problema na. Sampai kau kumuha din halom sing kubur problema kataan mga tay mangudaa nga Islam. So magawa apabila yadto mabaya kau amo in mauno amo in malipwas din kataan problema yadto in syarat niya qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Isius in manusia amo in nakahaon sin problema sintay mangud niya dahil ni hadunya haunun sinallahu ta'ala in problema niya kataan adlaw kana. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. Isiusyo in manusia amo in nakapaluhay hatay manghud niya. Uno na parkala. Hadis kaymanan mga tay manghudaha kaman sebut si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rahimallahu mra'an sahlan idha ba' wa idha ishtara wa idha iqtada. Kialasahan sin Allah Ta'ala law sin dungdungan sallallahu alaihi wasallam. In hambok tao nagpaluhay siya pagdakang niya. Iban nagpaluhay siya pagbi niya. Nagpaluhay siya tao amoin kuma siya hak. Dari ninagbos mga tayo mangudaa ka Islam. Ay qala al-ulama la yubalighu fi thaman. Apabila ko magdakang inpuon mo kay mampilak ayaw mo hinang 500 pilak. Apabila yung tao kay mo kumo, ando bang kumakausaha pauna, pakua. Apabila ko isang mami, bukon unuhon mo, indangan cintao, hinangon mo, indangan cintao katos pilak, hinangon mo mga kaiman pilak. Hati niya unuhan, iban simpagdaawa mo pumadto. Rasul sallallahu alaihi wasallam innamayta, kalasahan cintao sinallahu ta'ala in manusia apabila siya magdakang mapatiluhayon siya pagdakang niya. Apabila siya magbibukon niya luhi unin tao. Apabila siya kumasin hak niya atawakan mga basin sa pantun na kautang kanin tao. Takaran niya bukon niya unuhon. Takaran niya kitaon niya inhal sin tao yaon. Bang aon na kay pamayad atawakan way. Bang kasisigpitan katawakan bukon. Dihat to mga palanggungan haaka ma Islam. Bukunin tao, subhanallah, yaon pa ang pamakaunuri, ipay kadikang na insikini rin nasasakatan, yaon na ko timatakad, wala pamisan nakainom, wala pamisan nakahali, at tumanas yung sukot. Di. Aon aturan sin pagsukot, iban aon aturan sin uno, aon aturan sin kataan, mga palanggungan haaka ma Islam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man yassara ala mu'sirin, isiyos yung imanu siya nakapaluha ya tao kasi sigpitan. Yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah. Hadunya paluhayan sa sinallahu ta'ala ri hadunya sampai adlaw ka na mga palanggungan haaka ma Islam. Di ko mabaya. Tuhan Rabbul Alamin magpaluhay si pagkaradyaan mo. Paluhayon sinallahu ta'ala yung pag-usahan mo. Paluhayon sin Tuhan Rabbul Alamin ng kataan para kala mo mga day mangudha ka ma Islam. Labi aw na paluhayon sin Allah Ta'ala in para kala adlaw kana. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah. Isiyos in manu siya nakatabon sin kaayban sin tay manghud niya muslim. Tabunan sin Allah Ta'ala in kaayban niya adlaw kana.
Isi imanu siya law sinjungjungan sallallahu alaihi wasallam. Imanu siya nakatabon sin kaaiwan sin hambuk tao tabunan sin Allah Ta'ala in niya in kangian niya hadlaw kana. Katumtuman na mo mga ulama na kauna yadto mga palanggungan haagam Islam in mga sila ulama na kauna apabila aun tao kakitaan nila, kakilahan nila sa mata-mata kakitaan nila maginang maksiya, magligap-ligap sila, magbaw-baw, wala nila kita na ginang maksiya. Mahi hasupaya ri simipog ha pag-alupan nila mga palanggungan haagam Islam. Iban ulong nila kay in halawm si pangatayan nila kimo in pag-iman sa karna imano si abang kumo na in pag-iman mga palanggungan haagam Islam amo na yadto in parsawawan aon time kahinang niya simpardusahan. Dihat yung mga ulama na kauna mga palanggungan haagam Islam ayaw sintiya tapok na inuno in kangian sin tao yadto mo biyubungkal ang pabiyubungkal mga palanggungan haagam Islam in dihat tumano siya apabila siya magtawbat patuha Rabbul Alamin, hadlaw kana bi asunja sin Allah Ta'ala, mga palanggungan haagam Islam, yaon imano siya nakakikita katan, hadlaw kana. Subhanallah. Subhanallah mga palanggungan haagam Islam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi al-hadith, wallahi, wallahu fi auni al-abdi, والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا لو سنجمجنا صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى yaon in tatabangan niya hambog ipon niya. Yaon in tatabangan niya hambog ipon niya. Sahingga in ipon niya yaon masi-masi timatabang hatay manghud niya. Sehingga inipon niya, yaon timatabang atay mangud niya mga palanggungan haagam Islam. Doon na kapag agama, atawakan pagdunya, atawakan uno na subhanallah, hatat kala katabangan mo. Sibo daya rin pagtabang mo yan kaniyadilan mo usaha. Atawakan atawakan tabangan mo siya maguno, tabangan mo siya magdasin, amo inini, mabugat, darahan niya. Atawakan langon mo siya rin ang maasiyat. Atawakan daakon mo siya, lang sin mga ulama inya tukatan tatawangan. Atawakan doahan mo siya. In kataan niya mga palanggungan haagam Islam, tatawangan hatay mangudawang sa muslimin. Hakan in tiap-tiap siyula kan dakato tanyo katan, suway in tiap-tiap siyula kan ning kato tanyo, hang katao, in suway siya rumwa apatay mangud niya, maun pa'y karayaw kaniya. Biidnillahi azza wa jalla. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه المسلم أخو المسلم المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه التقوى ها هنا بحسب امرئ مسلم أو بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لو سنجنجن صلى الله عليه وسلم سبدا معهم لما palanggungan haagam Islam. In Muslim maun pa Muslim magtay manghud. In Muslim tay mangud niya in Muslim. Arapon lang si mga ulama al-ukhuwatu fil Islam afdalu min ukhuwati fil nasab. In pagtay mangud haagam Islam labi yadto marayaw, labi mabugat, iban labi mahalga dahil sin pagtay mangud ang kaliuran. Atawakan ng kagyuan. Nalong si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Muslim, in taymangud niya Muslim, la yakhunuhu. Suway na ri khiyanatun.
Ayaw na khiyanatun, haram. Wala yakdhibuhu, iban di niya himutingon. Atawari niya putingan. Haram maputingan, hintay mga muslim, mga palanggungan haakam Islam. Wala yakhdhuluhu, iban suway na biasun. Hauno-uno na ran, tibuusan pagbias. Haram biasun tayo mangod ta muslim. Haram putingan ta. Haram khiyanatun ta. Kullu muslimin alal muslimi haram. Hatiyap-tiyap muslim, maun pa muslim, haramin uno niya, irduhu. Kamaruan niya higwa mo. Ayaw mo umukan kamaruan niya. Raman bangaong kakitaan mo kangian din kanya tapukan. Ayaw mo rusdo sa impagmauno niya, pagkatao niya. Ayaw mo babaeng pagkatao niya. Ayaw ko magtali ka niya mangi. Ayaw mo kuanin kangian niya. Hada ird. Kamaruan sin tao. Pila na sadya nagpatay nagbuno sabab sin kamaruan mga palanggungan haakam Islam. Pila na sadya manu siya nagpapatay atawakan nagbuno sabab sinuno niya karama niya. Kamulyahan niya na rusdos. Wa maluhu. Haram mo kawaunin arta niya. Bangaw utang mo, suway ko mamayad. Mapauno yung pangayo, takaam kunan fa Allah Ta'ala singkatan, pardusahan. Wayroon lamod sin Allah Ta'ala, maon pauno, wayroon lamod sin tuan, sin Allah Ta'ala, dosa mo maon papagkahimo. Why? Suway ko magtumo, no mangayo kamaapan, pagtao kirusahan mo. Amo yato mga palanggungan haakam Islam. Haram, paasakan siya dugo. Haram, paasakan siya dugo. Haram siya binasahon. Haram siya pamuong-muongan. Haram siya biasun. Haram siya duyon. Haram kataan mga palanggungan haakam Islam. At-taqwa hahuna law sinjungjungan sallallahu alaihi wasallam in kabuwa din di halawang pangatayan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihasbi imri'in min asy-syarr an yahqira akhahu al-muslim. Mamarahinain kangian sinambuk tauyan apabila kangi niya atawakan apabila dus niya nginin amoy hilangan niya kangi anin temangod niya muslim. وقال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم bunal tuod in mga sila mu'min magtaymanghod فأصلحوا بين أخويكم para yawanihan in pagtaymangodhaan tara sin kamo biidnillahi azza wa jal wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم. Mga kamaasan namo katay manghuran ayaw tanyo kalupahan in katay manghuran tanyo yatto hawla Gaza laong si mga ulama tibo da ulama dain ha Misr atawakan ha Suriya atawakan ha Urdun atawakan ha Lubnan ingkatan kamatauran si mga ulama mga palanggungan ha agama Islam nagfatwa sila yajibun nusra ala ikhwatina wajib kita nyo suway tumabang kanila yajibun nusra wajib kita suway tumabang kanila. Wayro ni katabang tanyo uno-uno mga palanggungan haaka may Islam. Labi awlay magbuno, dili sab kita mayngat magbuno. Ingkay nga tantay ni uno magkaon iban si magtug. So mga waon ni katabang tanyo ad-du'a. Law si mga ulama o salihin, law si mga sila ulama in punglo on time di pa kumugdan. So mga
Indua ata patay manghudta, hakay na pusan sujud, haruko mo, hasujud mo, hadua mo, hakatan pakaradyaan, inyat kumugdan sadya. Bus ay sadya law simbahasa. Uno, kaya nga tansyon Allah Ta'ala. Di orang og sintuhan Rabbul Alamin. Amo yan, tinikatawang tanyo kanila mga palanggungan haaka ma Islam. Indo mo kita. Arakala uno, hambok kita rin ha mga tiyma sin Allah Ta'ala induaan niya matupatay manghud niya Muslim. Uno na isabihan hanggang doa. Bangkori makarwa mauno, amo in alanan, matampal, ando, namisan na kuman, isa-isa mo ruma ako patuhan ya Allah, bangman mo ampunon, bangman mo patutukon in mga taymangud na mo. Sabab, biyo mo no in anak, biyo mo no in ina, biyo mo no in katan. Katan kita nyumari, nakamasara, iban na karungog mga palanggungan haaka ma Islam. Ayaw kita naguna-una, init to kanila ra. In Allah Ta'ala bang magparatong panisting na samuhing katan. Samuha, misan ko rin mag-angan-angan, magpaparatungan sin Allah Ta'ala panisting da sin mga kanila yaon, wayroon mahunit patuwa Rabbul Alamin. Mahiyaw na biyaon, supaya kakitaan sin Allah Ta'ala isin mu'min bunnal. Supaya kakitaan sin tuwa Rabbul Alamin isin mu'min bunnal. Isin mano siya tumarang patay manghud niya. Isin mano siya masusap. Wajib kita nyo subay masusap mga palanggungan haaka ma Islam. Sabab karna apabila in mga katay manguran niya o na Gaza, amo in maruhi sila sin satro nila, in Yahud, mga palanggungan haaka ma Islam, bukon sa jaro ni maksud nila Palestine. Sampay maun pa Madina sinjunggungan sallallahu alaihi wasallam. In maksud sin Yahud, pungo ni haaka ma Islam, la po iwan sin mga bangsa muslimin. Sa suko sin Muslim, mga palanggungan haaka ma Islam. Amo yato yung maksud nila. Doon adlaw labi na kapituan tahon mga palanggungan haaka ma Islam, in pagjulja na habang sa muslimin. Hakan nang kita nyo wajib kita nyo subay tumabang. Harwa ang mga palanggungan haaka ma Islam. Bisan na kumandua. Dua ka, wayroon na sumagaw ka, wayroon na mag-uno ka, ay ngang kita rumo, akang pasabsan ng Christian, makauno pa, makaiyan pa Free Palestine, halawin sin uno, halawin sin Senate. Amuyat to mga palanggungan haaka ma Islam, kampendo kayong aka makakuha, maun pakuha, imiyan natin niya uno. Papahundong ni mga parakala yaon. Hati ng kato, mga palanggungan haaka ma Islam doa. Hasupaya kita rin makalamod na pagyano si Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yakhdhuluhu. Amo hindi kita maiyan sin Allah Ta'ala kakita sin tuwa Rabbul Alamin. Nagpasad kita hang sa tamuslimin. Bisan na kumandua. Hikaysa, hikaro ang mga palanggungan haaka ma Islam. In hitabang mo hatay mangud mo. Sa suko singkatan sin product. Sin Yahud. Amo in kasusuban sin kita nyo kamatauran. Biya na sin mga McDonald's ini. Biya na sin mga Adidas. Matawad pa. Biya na sin mga Toblerone. Makuyag kita rin na uno. Dahil na Saudi Arabia, bang kita makawin na rin na Saudi pag-adjian na pang-umrahan at awakan na paghinangan, Indiara at Toblerone. In Toblerone, mga palanggungan haaka ma Islam, dahil na uno. Dahil na Yahud. In sa suko sin Mania, makatabang siya nagpakusog, magpatawad arta sin Yahud. Uno pa yung kasuban ta rin di, Coca-Cola, Pepsi, Sprite, Royal. In katanyan, mga palanggungan haaka ma Islam din kanila. Bang aun sarapat, bang mukakausan sing ginawawaran mo, ayaw ko mami sarab karna, bang ko yan nami patauron mo pa yung arta nila. Inarta nila bang sila tumaod, kumusog sila, bang sila makusog na ipamuno nila bang sa muslimin. Pwede tabang tanyuro kayo, nga mo reyad to. Dumawa akaw,
Tatasan. Ano lang mo masarapin uno, masarapin in uno ba yan? In fried chicken si McDonald. Aon day sa bangsa Muslimin, matawad day sa aon day sa bangsa Muslimin, aon mga uno nila, aon mga restaurant nila, magtukaw. Ito makatabang pa uno, pagkatabang pa, aon tayo makatabang pa umas, to paaka Islam. Mami ko wadyo, sa badbad ko mami wadyo, si mga uno, si halka din. Matawad din sa, uno ba yan? Matawad din sa mga wadyo, chikard mature, bukong din na Yahud. Matawad din sa biinuman, makainom besab kita mahagpay, misang bukong Coca-Cola at tawakan Pepsi. Makainom besab kita juice, misang bukong juice din kanila. Makasapatos din sab kita, misang bukong din na mga din kanila. Makawadyo din sab kita, misang bukong din kanila. Ingkatan yan, apabila ko nami, mapataw, ambok ko rin ang mga nagpataw, sinabta nila. Sabab karna misan yan na hindi hulata, franchise din kanila, makausahara sila. Tahon, uno, magkwansin permit madto. Hati na makausaha sila mga palanggungan haakam Islam. Na mga usarapat, bang abutan sin iman ta. Iban sin pagkatao ta, bang usarapat, ayaw tahundungan in pagdua at patay mangud ta muslimin, amuyad to intabang ta, iban sin mamina kita maun patay mangud ta muslim. Biidnillahi azza wa jal. Kaya na po sa mga palanggungan haakam Islam. Unin hindo ka to sin tao Gaza. Unin data ka to sin tao Gaza. Inindo ka to sin tao Gaza mga palanggungan haakam Islam muna as-sabar. Kasabar patuhan Rabbul Alamin. Sila na yadto in nakauno nakara sin pagyanon sin tuhan Rabbul Alamin nakatayma sin kabayaan sin Allah Ta'ala tawakan farma sin Tuhan Rabbul Alamin wala nabluwannakum bi syai'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat tartanto law sin Allah Ta'ala tistingan na mo kamo sin kahapdi iban kabuka kakulang arta tistingan na mo kamo rin na kinawawaran niyo aon tayo malawa inanak niyo tistingan na mo kamo sin pagkaon, aon tayo nawahon kamo, hapdion kamo, yaon, subhanallah. Yaon inuhaw, yaon inapdi, dukay pembiyabaman, dukay uno, subhanallah. Dukay penaw, misang ka hospital, bukun pa ka safe. Sabab may taway pagpi sin Yahud. Bashar, manusia, amo yanin manusia, biutang sin Allah Ta'ala halaw sin Quran. Kuntara niya matampal mga palanggungan haakam Islam. Kuntara niya matampal. Dahil na sa babiyat to, ayaw kita humundong mga palanggungan haakam Islam dumaa. Sila ito nakara. Simpagyanon sin Allah Ta'ala, tistingan na mo kamo singkatan. Yaon panistingkatan, mga palanggungan haakam Islam, sumakawa kita. Bangaw niya ko rin kanila. Gimawa rin hula nila. Bangaon din hambok din kanila imin sa puway. Hati ni aong kasabar mga palanggungan haakam Islam. Na imyanin Allah Ta'ala rulan sin ayat mga palanggungan haakam Islam. Wabashiri sabirin. Pauno, baitaan niya Muhammad. Wabashiri sabirin. Papagpug ko kaya Muhammad yung mga sila tao ng sabar. Ikarwahin do kato sin tao sa mga palanggungan haakam Islam. At tawakkulu ala Allah Azza wa Jal. Amo na impagtawakkal patuhan Rabbul Alamin. Sabab karna bang mukitaon in Gaza, sibi dasin sa pantun uno, dasin sa pantun ini amo ini tumaga ayari, pakatan uno, amo in katahan sambuanga. Nga amo raw ni lago-lago niya, sumagawa yaon in pagsabar, yaon in pagtawakkal patuwa Rabbul Alamin, imindog sila isa-isa nila mga palanggungan haakam Islam. Karna unin hinang nila, pag uno nila, pagbaugbog nila sing kamaruan nila. Pagbaugbog nila anak asawa nila. Pagbaugbog nila mga anak nila, subhanallah, wayroon pangiram-ngira dunya. Sindunya mga palanggungan haakam Islam yato na minu ipahadarat sin Allah Ta'ala. Pagbaugbog nila sinagama nila, iban sin pagbaugbog nila ha Masjidul Aqsa mga palanggungan haakam Islam, panagnaan kiblat sin bangsa muslimin. Palestine.
Tanghangla sin Umar ibn Khattab habang sa muslimin. Tanghangla sin tanghangla sin mga Ayubi, mga palanggungan haagama Islam. Sin Salahuddin. In Palestine, mga palanggungan haagama Islam in Masjidul Aqsa, kawajiban sin tiap-tiap bangsa Muslim. Narinig sa mabiyat to ingkato, dua iban ni karwa mga palanggungan haagama Islam, ayaw kita mamisin diwihan sin amuin namuno pabang sa muslimin, labi awla pauno, labi awla paagama Islam, biidnillahi azza wa jal. Bang takakausan, makakaundasab kita niyo. Biyak sa kamaas-maasan, kapo-apo ang tanuyet, magkaunsyang lang. Subhanallah. Payron sa niya, bukun maksud na mo, ayaw ka mami pa Christian, bukun. Sumakawa maksud na mo, ayaw ka mamisin ayaw ka mamisin product, sin tao, amuin na mo muno abang sa muslimin. Sabab yang haraman ko sintuha Rabbul Alamin. Yang haraman kita sin Allah Ta'ala. Amoyat mga palanggungan haakama Islam, bukun mangi ko matupakain, bukun mangiin matupakisi si mami ko, bukun. Bukun mangiin maun ko pa ukibasar atawa ka pa Shoppers Plaza atawa pakain na mami, bukun. Bukun mangi, magmarayaw kita pa magmarayaw kita paru kayong akama. Bang man, intao yan atawa kanindo kayong akama yan, wala na mumuno kay mo, wala na mumung sinakama Islam. Diha kita sin Allah Ta'ala magmarayaw pagkataan manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam suntuan sin kita mga palanggungan haagama Islam. Intanda niya, Rasul sallallahu alaihi wasallam nawapat na sadya, kasanda niya pa inuno niya, kasanda niya pa impudang na rin na Yahud. Bukun Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bang siya magpangutang maun pa mga sahabat na may tadi sa pagpabayaron. Maun siya paro kayong akama. Pertandaan dia kita sinbaitaan sa Rasulullah, wayroon sa niya magsumad ya kita iban sinuno, iban sindo kayong agama, sumakawain syarat lang sin Allah Ta'ala, amo hindi ka mauno, di sila magpatampas sin panguntara nila kaniyo, iban di sila mamung sin agama niyo, iban di sila mangboy hawla niyo. Nayaon na matampal mga palanggungan ha agama Islam. Yaon na matampal. Uno pa ilinangon sin kita niyo, biidnillahi azza wa jal. Hati niya dumuha, iban sin iban mang-aun sarapat, ayaw kita mamisin product nila mga palanggungan haagama Islam, sabab karna inyan, ikakusog kanila mga palanggungan haagama Islam. Ikakusog. Ikapami nila sin sinapang. Ikapami nila sin kabayaan nila, supaya ikapamuno abang sa muslimin. Amayat mga kamaasan na mo, katay manguranin kayo na pusan, mauli rumuha katanu fa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. Anta al-muqaddimu wa anta al-muakhiru, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min al-zalimin. Allahumma ansurna ala a'daina. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. اللهم ثبت أقدامهم اللهم ثبت إيمانهم اللهم ثبت إيمانهم وسدد رميهم يا الله يا رب العالمين اللهم ارزقهم صبرا يا الله اللهم ارزقهم الجنة يا الله يا رب العالمين اللهم ارحم شهداءهم وارحم أطفالهم وارحم نساءهم وارحم رجالهم وشدد رمي رجالهم يا الله يا رب العالمين اللهم شدد رميهم اللهم اجعلهم كالبنيان يشد بعضهم بعضا يا الله يا رب العالمين اللهم اجعلهم كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والهمة يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم في الدنيا والآخرة يا الله يا رب العالمين اللهم ارفع رايتهم اللهم ارفع رايتهم اللهم لا تردهم إلى بلادهم إلا خائبين خاسرين يا الله يا رب العالمين ردهم إلى بلادهم رافعين رؤوسهم يا الله
ya akramal akramin. Allahumma akrimhum bin nusra. Allahumma akrimhum bin nusra. Allahumma akrimhum bin nusra wal ghalaba ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma alayka bil yahud wa man kafarata wa man walahum ya Allah ya rabbal alamin. Fa innahum qad baghaw fil ard. Innahum qad baghaw fil ard. فإنهم قتلوا المسلمين يا الله يا رب العالمين. قتلوا الأبرياء، قتلوا الأطفال والنساء يا الله يا رب العالمين. اللهم عليك بهم. اللهم دمر قوتهم ودمر معاقلهم ودمر بلادهم يا الله يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.